Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Namar ka jing songkya ya ka jing sha penjapo. Jong ki saudong saukun. Jong ka may mariang hakasingi ba ar ka santre unaitung arajar arpu ar. Katu kat ningut kirang ba. Kibadon ka jing songkya kila penkha ya ka we ka kenhun. Kaba kila soit la shor kerteng kum ka Go Green Meghalaya Foundation. Ya kini ka kenhun balai alam do ba William C. Khongsit kum chairman bat usketri uba dayai kermen laurenyang uba W Khongsit hang jing kran ba ka Batisi TV uraya thu ba kini ka kenhun kan sepelong ya kijing petchai bat kijing penso thu syakipat ba nong snong jong kisnong kibatan hapo ka jili jong snong molai bat ekipat ba jong ka jila Meghalaya borok kawe ban long ki balek khoj bat bania dai ki saudong saukun jong kamariang da ka ba penek pensa ya ki khlau ki petap ki telong ombam umdi ki mrat ki mreng bat ki ki wa ki badan hapne ka mai ram o mangihi nakaliang kaseng mentang nang ni sakhmat ngin terikam tenge apa dei banwara ya jukhuju suba hakni ka Meghalaya borok kawe ningkong ngidon kam sha ban ai ka awareness sopat ba dia kata ngin siat khmat daga jing terelang bat kebobon ki department gede pet ya kanika bentah de boru long nani khmat ru kaseng kakwa ru ya jing terelang jung pat ba mar khlem ko jing terelang pat ba kan long ko ba ba habi de ko khot ko suba ngila pan jeram nak sarkar jela lani nakakasil sa Thomas District Council kumno bangin le ya kan ikam pego hakajing wan no to pandemic kumto te kasang khamio terkam long khamio terkam ha sibun long khamio ba ban terkam kan te nisio wa tangi kini tasbet agni ki area tentang kan no kato kan terliki area kan mulai angkat tai tai kelawan normal yang bunyi kelawan nak ada kelawan yang bunyi along ban ya terekam terjam tinggi makalang pasangin sedang no menu bangin ya terekam kan rengkan bakas sarkar jela rengkan hasil Thomas District Council bat ada dan kinu self help group dan kinu isteng di bakwa badan kemensiam sia ban wara ban penbahab yang kata mai mariang ban wara ya kasi subangi nakaliang kaseng ilong bokloi ban wan saka je terilang nakaliang jongaw satman ru kaseng masukwa pun penpau ni ya kasi sungu jong kaseng ya ba tebor pathau bolong ru MBC jongka mulai konstituensi ya jing no senyang jungu abe de kini me ispi ben bat bebut kiliang haka jing terekam jong kaseng tebat makwa ru ban pau ni ba nakaliang jungi kaseng abe de begini scrap vendors baro yaki dan kam ban ai awareness yaki ban babun ba yang abai dai baka jukut ju subahi maki kendan bentalang bat kaseng kumno ba kumno bang banakaliang kaseng nginedan gajing trek amlang barok ni scrap vendors badru kumjo yaki ni rack speaker bun nakaliang kaseng kelaju paikman segini ki rack picker bagi ngah ketien bejongi ngiong kini ki baju hitam kini ki narjot narpei yaki bilon plastik yakini tai baro de yaki ru nginsa don gaji terekam lang bat kaseng kuno bangin paikman sakiru banga don kam kanu ka jinge bak maki ge tungku mangina kaseng ikloi ban
kumno ban beliau jumut bat ki bangin wara ya kanika Meghalaya saka jengkot ki jeng suba bat nomor maki kidiki kita gimin kiba ket sisa ya kata jengkot ki jeng suba nomor ni jui baro bor dang sedap ni ba kila bun kini girak kini ginong tam tunjot tam bilor ni dang sedap laimi bantam ni gitu ki jaban baro naki surok ba nagunti kesengkin te kumigiru skadai nakaliang jumi keseng ni depan ai kublai kumi kini brio namar play kidan bentang ba kini gajung suba te kaseng nangis man kanang yai pet ngor wede kini baro ba kata kasnong kata ko jong baro hi ko Meghalaya pro ko kan wara be ya kata jung suba bakang warak dan yang kata jengjer kam tumba tujuong ba ke green Meghalaya bak ngin warak dan yang kata idan kata jeng terang lalu komensiam ban ngeweru ya baro ibadan upat ba baro uba don yang kata jeng terang ban warak dan yang kata khot ke suba.